Taiao manuia tatou aleanga le nei taiao o lo tatou ye pe faitaunga mai le tusia Paulo le kale se Kolose. O le aso lus fluiva le iulai. Lua fesu malvalu o le autula le neva yaso se ia o le aso fa o kuso. O le ofu i le tangata fau, clothed in the new self. O le tatou tus faitau nei taiao, Kolose mta upo e lua, fai upo sfulono o fluiva. O le autula o le asane o lo o tupu pea po le growing o le o e loa ele tangata i a taata mo na fōringa ona o a taata o mea e fōringa mai a i le e ana le a taata a pea e lo le ia a la foia le ato le niu e loa e fōringa o le a taata o le niu e ana le a taata le apo ia e whapena fo i se mea ola a la foane le tata i e loa tua o le povi, o le solfanua, o se taifau, ia, se pusi, po se tangata fo, e uiala ina le o iloa le atu fōringa o le mea ola lea, po fōringa ma le lanu mea mata o lau o le niu, ia ma mata o le mea ola o lo se variane, po se manuparang, se povi, ia po se solfanua, a le ai loa. E loa na tata e uina le manino fa pe foi na le tangata e ala fo ane le tata o le tangata I tau te loa o le tangata a ona fōringa e le oiloa a ton foi tau te loa le tangata e ana le ata le ai mana o mia lo tatou wa ai I le tangata ina ia mauti noa ai ia la tatou mate o lo o iai ia e pila e tau whaapea le ata o lo tau mo fai Paulo e tau I tangata o le kale se Kolose. Ina ia whaatu mauina ai lo lato whaatuatua. I le tala lei wa lato maua. Ia Yesu Keriso. Ona la, ua tele tangata ua vevesi atu ma whai atu. O, ma watu mea te tau pe o mea ua masani ai. Ona watu lea ua whaofi te tonu o le tala inga o le tala lei. Ma ua fōringa mai ai le tala lei ua le ato atoa. Se ia vanga na ua tuu iai me ia pe o na masani ai. Le lai tala noa toai Paulo fai mai Paulo. O mena o masina whaato awa ai. O mena o tausa minga masani a Israelu e iai ma le sapati. O mena o ata mena. O ata o le mea o lo o lumanai. A o lea la o tātou wa ai I fōringa o mea ia na ata mai. E ala I mei o tausa minga ma sina whato awa aia. O mea umana na o e Paulo o e mose le nu o Israel. Ma le amainga o tūla fono. E tū whatasi mena o ata mea ia. O le Mesia o le a fio mai. Lea la ua fio mai le Mesia. Ua le o toe au ngala I le manatu Paulo ia. Ia le toe whaamasino ina le tangata ua pipi I le Mesia. Ia ianga a ata o le Mesia. E le mwhaila antato o mai whai mai. E ta tau ona whaile mea lea. Leanga o mea ia le na pora I mai ei mose. O mea e whaata tau I le atua. Ia e whai mai Paulo. O mea na. Wana oni mea whaata ai le Mesia. Lea ua I le Mesia. E leise mea toi tilo ai I ata o le Mesia. Ai tilo lo I fofonga o le Mesia. A ua ato atoa ia te ia. Ia le tala lei. Lela ia le tatou tala nea so po le tatou autu. O lo o tupu pea. E tupu pea le vange mai o mea o le ata. E whaalua whesasi ai le whaatuatua o le tangata. E tupu pea foi ia le saoloto o tangata ia Yesu Keriso. E alua whaamatu atu sia mea malato ilo. Oi, ele ia se a whaina. Alu whaamatu atu sia mea. Oi, ele ia se a whaina. Ele ia se a whaina ona. O ata mea ia. Ai o le tangata ua ia Keriso. O le tangata fōwia. Wa mawai mea tuai. Ele o toi ta ua miotonuina se tangata I le ata lea. O lea ua ato atoa mea uma. Ia Yesu Keriso.
ia tātou va ia e ia I ona fofonga tātou va ia e I ona fofonga ia e so ia ona tātou tausisi I fōlinga o le ata o lo tātou wali whaalua whesasi ai le whaatuatua a o ia wa ia au mai le sa o le tonga tātou te pati oli sa ai maau malie ai vi ia ai le tua e whaavavau I lona lava suafa amen